županija bi uložila u proizvodnju. Što ću reći? Ja mogla do para u županiji. Šta to onda nisi rekla Boga? Jesam ti sve jučer lipo objasnila, a ti si rekla da je namješteno. Aj, čekaj. Čekaj, da bi se ja mogla još ubaciti, a? Možeš, a ti meni sad samo radiš brku, razumiješ? Pogledaj ovo. Pa, čmije mi sve iskočile od sekiranja, danas me velik dan. Ovako ćemo. Daću pošt standa nekom, a na drugu stranu moja roba. Eto, ajde idete. A Bože, milo što si dosadna. Ajde. Miki moja, na šta ti je ovo liči? Šta je ovo? Ja ne mogu vjerovati. Skoro sve pumpe to imaju u ponudi. Ali skoro sam vrat. Imte, evo, opet smo pokušali. Dobro, smo jučer rekli da ćemo o tome sa Stanislavom porazgovarati. A šta ti misliš da je to pametno? Pa zašto ne?